فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا نی مریمہ چوک بڑا کت وتی قوم گورا آورتی آہاں گوش اے مریم تو مزنی حرابیں کاری کتا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا اے ہارون گوہار نبی تک تی پیت بدی مردمی اور نہ تی مات بدینی بھی تک فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نی مریم آوتی چکے نے مگا اشارہ کت آہاں گوشت کے چپے ما حبر کنے گو ہما چکا کہ گوانزگے تہائیں قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آیا بزا ہما چکا گوشت کہ من اللہ بندیاں آیا منا داتک کتابی او منا جوڑی کتگ نبی وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا او منا بابرکتی جوڑی کتگ ہر جا کے من ببا او منا تاکید کتگ نماز او زکاة تاکہ من زندگاں وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا او نیکی کنگے گو ماتا او منا جوڑی نکتگ سرکش و بدبختی